Pāri rītā mums bija ļoti daudz jautājumi, un mēs tiešām gribam tos vērtēt un cienīt, ka tik daudz jautājumu ir. Tāpēc mēs uzreiz ierakstām šo papildu materiālu, kurā mēs gribam iziet cauri šiem jautājumiem un mēģināt, cik vien tas ir iespējams, atbildēt. Šoreiz vēl arī kopā ar Pauls, kā mācītājs, mazliet specifiskāk tādu draudzes nostāju, kādos jautājumos raksturot. Un, es domāju, tas vienkārši palīdzēs, lai mēs varētu labāk izprast atbildes uz šiem jautājumiem. Mēs mēģināsim tā ļoti ātri, īsi, bet iet cauri šiem jautājumiem. Okay. We'll start with some questions more about the relationship. Mēs sāksim ar jautājumiem vairāk par attiecībām. So the first question is, what is a practical steps for man that how he can take responsibility as a head of the household? Tad pirmais jautājums ir, kā vīrieši var spērt praktiskus soļus, lai būtu par ģimenes galvu? So there's the spiritual responsibility. Ir garīga atbildība. To understand that what his role is in the home. Lai saprastu, kas ir viņa loma mājā. And to understand how he can lead and guide. Lai saprastu, kā viņš var vadīt Dievā. And not to, if he's coming from a home where it hasn't happened for a while or it never has happened. Ja viņš nāk no mājas, kur tas kādu laiku nav noticis vai nekad nav noticis. To seek guidance from his pastor or a leader in the church. Meklēt mācītāju, vadību vai kāda līdera draudzē. And then take small steps. Un tad spērt mazus soļus. Small turns, small steps, and which will lead to bigger steps. Mazas pārmaiņas, mazi soļi, kas vedīs pie lielākiem soļiem. And to sit down with his family and explain his responsibility. Apsēsties ar viņa ģimeni un paskaidrot viņa atbildību. If they don't know that. Ja viņš to nezina. There's different areas that can help resources. Ir dažādas jomas un dažādi resursi, kas var palīdzēt. But to pray and seek God. Bet lūgt un meklēt Dievu. And then to start taking steps of faith and start leading his home. Un tad spērt soļus ticībā un sākt vadīt savu māju. Yeah. Okay. Husband is a Christian and he has stopped pursuing God. How can I help him? Vīrs, viņš ir kristietis, bet viņš ir pārstājis dzīties pēc Dieva. Kā var viņam palīdzēt? Well, his heart has been captured by something else. Viņa sirdi ir notvērs kaut kas cits. And he just needs to be reintroduced to his first love. Un viņam ir atkal jāiepazīstina viņu ar viņu pirmo mīlestību. He needs to be captured by a better vision. Viņam jātop noķertam caur labāku vīziju. We must realize this is a supernatural work that needs to happen. Ir jāsaprot, ka tas ir pārdabisks darbs, kuram ir jānotiek. So again, if he's willing to come under the shepherd of the church. Ja viņš vēlas nākt zem draudzes gana. For him to be prayed for. Lai par viņu lūgtu. But also shown the example of what he should let go of. Un lai arī saņemtu piemēru par to, kas viņam ir jādod. Those things that have taken him away from the Lord. Tās lietas, kas ved prom no Dieva. And the things he should be embracing. Un lietas, kuras viņam nevajadzētu sev ņemt. It sounds simple, but it's such a truth from Scripture. Tas skan vienkārši, bet tā ir liela patiesība no rakstiem. We have to flee wickedness. Mums ir jābēg no nešķīstības. And pursue righteousness. Un jādzenas pakaļ taisnībai. It's to show him what is not good. Ir jāparāda, kas nav labs. And to show him what he should pursue. Un jāparāda tas, pēc kā viņam vajadzētu dzīties. And again, this involves a team of people. Un tas prasīs komandas pūles. Is there a way how wife can help husband to be in that place? Vai ir veids, kā sieva var palīdzēt vīram tādā pozīcijā? It's praying for her husband. Lūgt par savu vīru. And it's asking God to show her how she can help. Lūgt Dievam, lai viņš viņai parāda, kā viņa var palīdzēt. Like they're living under the one roof. Viņi dzīvo zem viena jumta. So then
She knows him, Viņa viņu pazīst. and she knows what's drawing him away Un viņa zina, kas viņu velk projām and what's keeping him away. un kas viņu tur projām. So then that again is where communication, talking, Un tas atkal Yes, iesaista yeah, komunikāciju, sarunas. if they can, pray together. Ja jūs varat lūgt kopā, I can give an example. es varu dot piemēru You know, with the busyness of ministry, ar to, cik aizņemti ir kalpošana. our time together, praying together and spending time in the Word together had Mūsu stopped. laiks kopā, laiks lūkšanā un Bībeles lasīšanā, tas aptrūkās. And that was affecting me. Un tas man ietekmēja. And I remember Maura saying to me, Un es atceros, ka Maura man teica, you know, she encouraged me, viņa man iedrošināja, but she said, let's sit down and pray together. bet viņa teica, apsēdīsimies un lūksim kopā. Or I want to pray for you before you leave the house. Es gribu par tevi lūgt pirms tu izēp mājas durvīm. And when she prayed with me, I was in a rush. Un tad, kad viņa par mani lūdza, es steidzos. I stopped Mēs apstājāmies and I thought about, wow. un nodomājām, wow, And we prayed together. mēs lūdzām kopā. And I remembered and realized again how important it is for us to do this together. Un es atcerējos, cik tas ir svarīgi mums abiem kopā šo darīt. Why nowadays for ladies it's very hard to submit and they just want to rule? Kāpēc mūsdienās sievietēm ir tik grūti pakļauties un viņas grib valdīt? I think a lot of it is that the meaning of the word submit, Man šķiet, ka daudz no tā ir tā vārda the nozīme context of pakļauties. it within God's word, Konteksts, kurā tas ir Dieva vārdā. in some places has been twisted. Un citās vietās tas bieži vien ir sagrozīts. It does not mean obeying without thinking. Tas nenozīmē paklausīt bez domāšanas. It does not mean that your husband is always right. Tas nenozīmē, ka vīram vienmēr ir taisnība. But what it does mean Bet tas, ko tas nozīmē, is that the role that your husband has, ir, ka tā loma, kas ir tavam vīram, he must be leading his home viņam ir spiritually jāvada māja garīgi. in order to lead his wife. Lai vadītu savu sievu. It's biblical to do it that way, and then his Ir wife bibliski tā darīt. Un tad will sievai see ir viņa that redzēs, he is doing things God's way, ka viņš dara lietas dievbijīgi. and she will gladly submit to Un her viņa husband. labprātīgi It's pakļausies. not a trial, it's not an effort. Tās nebūs pārbaudījums, tās nebūs pūles. Tā būs vēlme. And I think that if we look at from sort of a biblical Man liekas, ja uz to skatās no Bībeles perspektīvas, you know, Adam had his role Ādamam bija viņa loma, and Eve had her role. un Ievai bija savējā. And she willingly was led by her husband Un viņa labprātīgi ļāva, lai vīrs viņu vada, because all was good in the garden. jo dārzā viss vēl bija labi. And because of sin Un grēka dēļ. and the sort of people wanting to go their own way, Un tam dēļ, ka cilvēki izvēlējās iet nepareizo ceļu. scripture being twisted, God's word being twisted. Dieva vārds tiek sagrozīts, raksti tiek sagrozīti. Men can think the word submit is do as you're told. Mums var šķist, ka vārds pakļauties nozīmē darīt visu, kas ir pateikts. It's my way or the highway. Tas ir mans veids vai mans ceļš vai nav ceļa. And then women can react to that, Un tad, kad mēs to reaģējam saying, you're not telling me what to do. un sakam, tu neteiksi man, ko darīt. And I think when we come back to the truth of God's word Bet, kad mēs atgriežamies atpakaļ patiesībā, kas ir Dieva vārdā, and we see the beautiful picture of the husband un and the mēs wife, redzam brīnišķīgu un to skaisto attēlu, kāds ir vīram un viņa sievai. a husband that is walking with Jesus Vīrs, kurš staigā ar Jēzu, and a wife that is walking with Jesus, un sieva, kas staigā ar Jēzu. the husband will be willing to lay down his life for his wife, give up everything.
vīrs būs gatavs atdot savu dzīvi par savu sievu, atdot visu. Just as Jesus did for the church. Tieši tāpat kā Jēzus to darīja savai draudzei. And the wife will so easily Un sieva tik viegli be willing to follow her husband's lead when his heart is Christ-like. būs gatava sekot savam vīram, kad viņa sirds ir kā Kristum. I think the next question is more to Paul's. Man liekas, ka nākamais jautājums ir vairāk Paulam. What does it mean to submit to your husband Ko tas nozīmē pakļauties savam vīram? if husband is practicing different religion? Ja vīrs, viņš praktizē citu reliģiju. Okay. Bībelē ir rakstīts, ka kalpi paklausiet saviem kungiem. Bible says servants be submitted to your masters, Pat arī tiem, kuri nav labi kungi. even those that are evil, who is not good. Un ir atšķirība starp personas rīcību And there's difference between the action of a person un posteni vai amatu. or the position that he has. Es iedrošinātu pēc Dieva aicinājuma un pēc Dieva ieceltās kārtības. I would encourage looking on the system that God has created, Cienīt Dieva kārtību un posteni, to honor the position, pat kur šī posteņa nesēja, viņš nav īsti cienīgs šī amata nesējs. even in a situation where the one carrying the position is not worthy of the position. Un es ieteiktu sievai lūgt daudz gudrības. I would suggest wife to pray a lot of wisdom, Un viena no lietām, svētā gara gudrības, protams, the wisdom from the Holy Spirit. un uzvar manā saprašanā And I believe the victory ir cieši saistīta ar staigāšanu garā. is very closely connected in walking in the Spirit. Un svētais gars ir And the padomdevējs, Holy Spirit, He is the one who gives advice, un viņš dod gudrību. He gives wisdom, Un gudrība ir tā, kas iedod virzienu. and wisdom gives direction. Un es nevaru nepieminēt arī apstulu Pēteru, I have to say also that Apostle Peter, kad ja kādi vīri neklaus vārdiem, if husband is not obeying the words, tad ar tādu cieņpilnu attieksmi un labiem darbiem then through good words and this honorable attitude, sieva maksimāli ar Dieva palīdzību cenšas mantot šo vīru. then with this wife is trying with God's help just to find salvation for the husband. Un absolūti viņa neparakstās ne uz ko, But she's not agreeing to anything kas ir ar elkdievību vai svešiem dieviem. that is connected with idolatry or different gods or anything like that. Un šajā kontekstā Dievs ir vairāk jāklaus nekā cilvēks. And in this context, you have to listen to God more than a person. Bet cik vien iespējams, lai darot šos praktiskos mīlestības darbus But while you're doing these practical acts of love ar Dieva palīdzību with the help of God, un, protams, garīgi cīnoties, of course also having spiritual warfare, es ticu, ka Dievs to ļoti I novērtēs believe God will see that un tiks galā ar šādu vīru. and He will take care of this husband. Un, protams, izturību. And also long suffering endurance. Īsumā. Yeah. Can you share from your life experience one case what it means to carry each other's burden? Vai jūs varat padalīties marriage. ar kādu piemēru, ko tas nozīmē nest vienam otru nastu laulībā? I think a good one is around finances. Man liekas, ka viens labs piemērs ir finanses. Both of us had really, really good jobs. Mums abiem ir ļoti, ļoti labi darbi. And we were earning very good money. Mēs pelnījām ļoti labu naudu. And when God called me into ministry, Un, kad Dievs mani aicināja kalpošanā, God wanted us to live by faith. Dievs gribēja, lai mēs dzīvojam ticībā. And God just gave me this faith to believe that He was going to provide everything. Dievs man deva ticību paļauties, ka Viņš dos visu. And for Maura, Un Morai
you know, she looked after the mortgage being paid, all of these things. She was the banker. She worked in a bank for years. Viņa bija banķiere, viņa rūpēs par visiem mūsu maksājumiem. So for me, it was like, God's going to provide. Tāpēc manā galvā likās, nu Dievs parūpēsies, nodrošinās. But it wasn't that easy for Maura. Bet Morai nebija tik viegli. And there was a level of, it wasn't good what was in me. Un tas, kas bija manī, tas nebija labs. Because I was like, why can't you just believe God for everything? I do. Jo es viņai teicu, kāpēc tu vienkārši nevari ticēt, ka Dievs par to parūpēsies? Es ticu. But God humbled me. Bet Dievs man darīja pazemīgu. And I had to realize Man bija jāsaprot, that there was going to be times where she believed for things and I didn't. ka būs brīži, kad viņa kādām lietām ticēs un es nē. And I had to help my wife in a time. Man bija jāpalīdz savai sievai brīdī, Not judge her. nenosodot viņu. And initially I did. Un sākotnēji tā bija. But I had to learn Bet man bija jāiemācās, that God is in control of all things. ka Dievs, viņš kontrolē visas lietas. And he was going to use that particular test Un ka viņš izmantos tieši to konkrēto pārbaudījumu, to strengthen Maura's faith, lai nostiprinātu Mauras ticību, but also to change me and how I looked at these things. bet arī mainītu mani un manu skatījumu uz to. So my prayer just wasn't for God to provide for us, Tāpēc mana lūkšana nebija vienkārši, lai Dievs parūpējas par mums, it was also that he would help my wife be strengthened through the process. bet tas bija arī par to, lai viņš palīdz un stiprina man sievu cauri šim procesam. And burden carrying Un nastu nešana, really involves burden caring. tas ietver rūpes par to nastu. Your heart has to be in it. Tavai sirdī jābūt iesaistītai. What if your husband is unbeliever? How Ko can tad, ja you carry burdens then? His burdens. Ko tad, ja tavs vīrs ir neticīgs, kā tad tu vari nest viņa nastas? He's your husband. Viņš ir tavs vīrs, You love him. tu viņu mīli, You're committed to him. tu esi saistīts ar viņu. So you still carry them. You still pray for him. Tāpēc tu vēl ar vienu tās nes, tu vēl ar vienu par viņu lūdz. You're still in a marriage together. Tu vēl ar vienu esi kopā ar viņu laulībā. And yeah, you just, Church coming in to help. well, the church can come in to help, but depends on the burden, you know. Un if it's draudz var nākt between un them. palīdzēt, bet tas ir atkarīgs no tās nastas, vai tas ir savstarpēji. Yes, so it is. It's prayer. It's communication. Tā ir it's lūkšana, tā ir komunikācija, community, but it's showing tā ir love. kopiena, tā ir mīlestības izrādīšana. Okay, let's try to be even shorter in answers. How much can you share about the spouse and your relationships when you are asking for help, when there's conflicts you're going through? Cik daudz var dalīties par savu otru pusīti, par savu vīru, sievu, kad ir kādi konflikti, kas notiek, vai kādas problēmas? Where's the border where you keep the relationships safe from the outside people and Kur ir where tā you robeža, kur ask jūs- help and share details? Kur ir tā robeža, kur jūs paturat Yeah. drošību savās attiecībās un kur jūs dalāties? You need a good relationship with your pastor. Ir jābūt labām attiecībām ar mācītāju. There needs to be trust. Tur ir jābūt uzticībai. And it's impossible for a diagnosis without all the information sometimes. Dažreiz ir neiespējami uzstādīt diagnozi, nezinot visu informāciju. So I think the leading and guiding of the Holy Spirit and the sensitivity, Tāpēc svētā gara vadībā un jūtot viņu. and I think husband and wife have to be in agreement that if they need help, that, you know, there's certain times you have to share everything. You have to accept that. Kā arī sievai un vīram ir jāzina, ka reizēm būs jādalās ar visu, un jums ir jāvienojas par to. But it's also using wisdom and discernment. Bet arī jāizmanto gudrība un izšķiršana. Question about parents and in-laws.
Like, what are good boundaries, practical steps to create healthy boundaries? Jautājums par vecākiem un vīrtēvu vīrmāti. Kādas ir veselīgas robežas? Move to Ireland? No. Pārvākties Zīriju. Leave country. That's The a joke. moon. Joks. It is. Yeah, my mum lives very close to us, Mana mamma dzīvo ļoti tuvu mums, and she likes to be in control. un viņai patīk kontrolēt. So it's learning to put boundaries in, Un tāpēc mēs mācāmies novilkt robežas. which can be no, you do not phone at 10 o'clock at night. Un tas var izskatīties kā nē, tu man nezvani lūdzu 10. vakarā. It can be, make sure, I would tell my mum when I'm not available Es pārliecinos, ka es pasaku manai mammai, kad es nebūšu pieejama, or when I am to see her. So- vai kad es būšu pieejama viņu satikt. And so it's boundaries Un tās ir robežas. Communication. and communication. Komunikācija. Yeah. I'm becoming more and more irritated by my spouse, and I'm losing my love towards him because of that. Mans vīrs man arvien vairāk nokaitina, un es sāku zaudēt savu mīlestību pret viņu. What to do? Ko darīt? Well, something has caused the relationship to go cold, Kaut kas ir izraisījis, ka tās attiecības atdziest. and it is. You can try and figure these things out yourself, Var mēģināt tās lietas saprast pat, but I found burdens need to be shared even there, bet arī tur nastām jātiek dalītām. and it's good to have an outside voice sometimes, Un ir labi reizēm dzirdēt kādu padomu no ārpuses. and they should point you to, to look back to when things were great. Un tam būtu jānorāda uz tiem laikiem, kad lietas bija labas. What has come in between then and now Un kas ir ienācis pa vidu tam un that might have laiku caused it to tagad. go cold, and then deal with it. Un saprast, kas ir tas, kas attiecības dara vēsas un Pray. tikt ar to galā. There was a question how to keep that spark in your relationship, like you said, that so it doesn't grow cold. Bija jautājums par to, kā noturēt to dzirksteli attiecībās, lai tās nekļūst vēsas. Hopefully, God willing, one person has that heart of romance. Cerams, Dievs dod, ka vismaz vienam cilvēkam šajās attiecībās būs Yeah, and it's, romantiska sirds. I'll explain later. Es paskaidrošu. It's not a bad thing if someone doesn't. I want to make that clear. Tā nav slikta lieta, ja kādam tā nav. But you have to. If I was being asked to speak at a church on such and such a date, Bet ja man lūgtu runāt draudzē par tādu vai tādu lietu, and someone asked me, "Can you speak on that date?" Someone else, bet man kāds jautātu, vai tu vari runāt ar kādu citu, I'd say, "No, I'm not available. This is important. I've made a commitment to this time." es teiktu, nē, es nevaru, es neesmu pieejams, es esmu apņēmies And to citam. keep a fire going, you have to fuel it and make commitment and set dates out to have dates. Un, lai turpinātu noturēt šo dzirksteli, jums ir jānododas tam, jums jāatrod laiks un vieta. And pray together that God will not allow anything come in to cause these things to go cold. Un ir jālūdz Dievam, lai viņš neļauj nekam ienākt, kas ļaus attiecībām atzist. If the trust has been broken, lost, what to do to restore the trust? Ja uzticība ir salauzta, ko darīt, lai to atjaunotu? Takes time. Tas prasa laiku. The hurt, whatever way the trust has been broken, Sāpes un tas veids, kā šī uzticība ir salauzta, trust has to be earned. tā ir atkal jānopelna. So, yes, it's praying for Jā, hearts tā ir to lūkšana, soften, lai mīkstinās sirdis, but also a demonstration that
that the person can be trusted again. It's Bet Jā. ir jāparāda, ka Prayer. šis cilvēks atkal, ka viņam var uzticēties. I do a lot of marriage counselling, Es daudz nodarbojos ar došanu padomiem, and padomu došanu laulībām. My suggestion to people is you need to confess your sin Mans ieteikums cilvēkiem ir, ka jums jāatzīst savi grēki. before God and before your wife or your husband, Dievam, jūsu vīram, jūsu sievai. and then say sorry, ask for forgiveness from God and from them. Atvainojies, lūdzu, piedošanu Dievam un otrai pusītei. And then, if I've hurt Maura and the trust has been broken, Ja es esmu And- sāpinājis Moru un esmu lauzis viņas uzticību man, and I say sorry, forgive me, God. un es viņai atvainojos, saku, piedod man, piedod Dievs. Maura can forgive me. Mora var man piedot. God has forgiven me, Dievs jau man ir piedevis, but the trust still needs to be earned. bet tā uzticība tā kā ir jānopelna. And she would set the time on that, not me. Un viņa noteiks to laiku, nevis es. But if it goes past the time where she's still hurt, Bet, ja daudz laika paiet, viņai vēl projām sāp, you might need to get outside help to help with that because it's gone on too long. tad varbūt būs nepieciešama palīdzība no ārpuses, jo tad tas ir ieildzis. I will ask Paul's next question. Between fellowship, ministry, and family, can you put them in priorities? Nākamais jautājums Paulam starp sadraudzību, Kalpošanu un ģimeni. kalpošanu un ģimeni, kura no tām ir prioritāte, Which one is more important? And kura ir svarīgāka? Es iespējams nesaprotu pilnībā vārdu sadraudzību jautājumā. maybe I don't understand the word fellowship completely. Nu, the meaning. Jā. Bet mēs zinām pareizo atbildi. I know the correct answer Teorijā. in theory. Dievs, God, ģimene, family, vispārējais. everything else. Es tam piekrītu. I accept this. Bet es atzīstu, But I understand. un man sieva man atbalsta un piekrīt. And my wife also supports me and agrees with me. Un ir entākās reizes bijis tā manā dzīvē. And it has happened many times in my life. Kad ir reizes, kad ģimenes lietas tiek liktas uz kalpošanas altāra, Where you have to sacrifice things in family because of ministry. un tas ir stipri vairāk nekā es kaut ko noņemu no kalpošanas priekš ģimenes. And that's much more than when I take something away from the ministry to support the family. Bet reizēm ir jāpasaka pavisam noteikti arī nē But sometimes, kalpošanām un cilvēku but vajadzībām. sometimes you have to say no to ministry and no to the needs of the people. Un es esmu diezgan iemācījies, es tā varbūt skaļi saku, diezgan ieklausīties savā sievā, viņas intuīcijā, gara vadībā. And I have learned to listen to my wife, her intuition, in this how Spirit is leading her. Kad viņi saka, ka nē, šoreiz ir ģimene. When she says no, this time with the family. Agrāk es dusmojos par to, Time ago, I was angry in situations like that. bet tā nebija gudrības pazīme. That was not wisdom. Can you leave your family to go on a mission? Vai var atstāt ģimeni, lai brauktu misijā? I heard great advice from Pastor David Wilkinson, who started Times Square Church and many other ministries. Liels padoms no Davida Vilkinsona, kurš sāka kalpošanas Times Square, And he did a lot of traveling. un viņš ļoti daudz ceļoja. And God would put it on his heart, Dievs ielikt kaut ko viņam sirdī, but he also put it on his wife's heart. bet viņš to ielika arī viņa sievas sirdī. The two always connected. Tie abi divi vienmēr bija vienotībā. And when it did, he had his wife's blessing. Un arī tad, kad tā notika, viņam bija savas sievas svētība. And he was released to go as such. Un tad viņu atlaida, lai viņš iet. Yeah. Next question also to Paul's. Is abortion to Christian acceptable thing? Nākamais jautājums Paulam, vai aborts kristiešiem ir pieņemams? And not in a case where there's medical issues, medical problems, Un nevis tādā gadījumā, kur ir kādas problēmas medicīniskas. but I would like to clarify that I think it's good to answer this question from both sides.
Bet, man liekas, būtu labi atbildēt jautājumu abos gadījumos. Abortion overall Aborts vispār and also abortion in some hard medical situation. un arī dažādās grūtās medicīniskās situācijās. Ok, paldies par šo jautājumu. Thank you for this question. Pamat atbilde ir ārkārtīgi vienkārša. The main answer is very simple. Absolūti bez variantiem, kategori, radikāls nē. There's a categorical no, there's no options like it's no. Runājot, jo aborts ir viens no vislielākajiem ļaunumiem slepkavības izpausmē. Abortion is one of the biggest evil in the form of murder. Jo pat maziņš putns zvirbuļu lielumā Even small birds, someone like a sparrow, var ieknāpt tev. it can bite you. Viņš var savicināt spārnus un aizlidot varbūt. He can maybe fling the wings and fly away, Pat no lauvas rīkls. even away from the lion. Bet bērns to nevar. But baby is not able to do that. Tāpēc manās acīs aborts ir nevis vienkārši slepkavība, bet negantība. So in my eyes, abortion is not only murder, but it is Abomination. Jā, abomination, how do you call? Medicīniski. medically. Es zinu vairākus draugus, kam ir bijusi. Es vien pastāstīšu vienu gadījumu. I just will share one situation. Un tas iedos man perspektīvu un skatījumu uz to. It gives perspective for me. Manā pirmajā draudzē bija gadījums, In my first church, there was a situation. kad mātei un tēvam pateica, Mom and dad, they were told ka viņa bērns aug bez rokām un bez kājām. their kid is growing without hands and without legs. Jā, tas tā bija. It was like that. Un vienīgais padoms no mediķiem bija aborts. And only suggestion from the medical personnel was abortion. Jūs varat iedomāties vecāku izmisumu. You can imagine desperation that the parents had. Paldies Dievam, viņi bija ticīgi, un mēs nesu to lietu draudzes priekšā ar asarām. Thankfully, they were believers. It was brought before the church with the tears. Un jums vajadzēja redzēt to puiku, kas piedzima. And you should have seen the boy that was born Kad viņš 14 gadu vecumā at the age of 14. bija labākais visa rajona un apgabala futbolists. He was the best football player in the whole region. Viņš ir pabeidzis Bībeles skolu, He finished Bible school. viņš nesen apprecējās, Recently, he got married un viņš kalpo Dievam. and he serves the Lord. How about that? Un tas ir tas, kad ir medicīniskas lietas, kuras nosaka to, ko atceredz, There's medical things that shows what eye sees, bet es vienmēr ieteikšu iet pēc maksimālās ticības lietas. but I would say go in maximum in your faith. Un, ja ir pienāk brīdis, kad mediķi pieņem kaut kādu lēmumu par tevi, And if at one moment medical personnel makes decision for you kur tu vairs daudz nevar ietekmēt, that you are not able to influence, tad lai Dieva žēlastība ir pār procesu visu. so let the grace of God be over all the process. Next question now. If there's a conflict between you, how do you resolve that conflict? Nākamais jautājums, ja jūs starpā strīds, kā jūs to atrisināt? Could say I'm always right, so Es varētu teikt, ka man vienmēr ir taisnība, bet he just says yes, dear. viņš vienkārši saka, jā, mīļā. Paul, we can leave now. Yeah, it is. There's always, we're human. Mēs esam cilvēki. There's always going to be disagreements. Vienmēr būs kaut kas, kur mēs nepiekrītam. There can be arguments. Varbūt strīdi, But we have the Holy Spirit living inside of us, bet mums ir svētais gars, kas dzīvo mums iekšā. right? We have been given many gifts. Mums ir dotas daudz dažādas dāvanas. Gifts of understanding, the gift of wisdom. Sapratne, gudrības dāvana. And the one thing we have been given, because Christ has given it to us, is compassion, Un tā viena lieta, ko mums ir iedevis Kristus, tā ir līdzjūtība. right? So for us, Mums, and it's when we fight, it's not if. un tas pat nav, ja mēs cīnāmies, tas ir kad. It just takes one of us to say, I'm sorry. Vienam vienkārši jāapsaka, man ir žēl, And you don't have to be in the wrong to say you're sorry.
Un tev nav jābūt tam, kurš kļūdās, lai atvainotos. But it diffuses everything. Bet tas tā kā nomierina visu situāciju. And then you take a minute Jūs paņemat pauzi minūti and then just talk about it. un tad parunājat par to. Diffuse the anger. Nomieriniet tās dusmas. I think that's very important. You need to know how you're wired as a human being. Some people have, big tempers. Some people have short fuses. Man liekas, ka jums ir jāzina, kādi jūs esat kā cilvēki. Dažiem ir liels dusmu lēkmes, daži ir mierīgi. And I think it depends on what has happened, the level of it. Man liekas, tas ir atkarīgs no tā, kas ir noticis, tā intensitātes. But you can't have a sensible conversation with someone who's turned into a bull. Bet jūs nevarat sarunāties ar kādu, kurš ir pārvērties par bulli. So I think you have to be proactive and say, when we do fight, Tāpēc ir jādarbojas jau pirms tam un jāsaka, tad, kad mēs strīdēsimies something happens. un kaut kas notiek. We'll not go in with judgment. We won't judge one another. Mēs nenosodīsim viens otru. We'll take a time out and pray together. Mēs lūgsim kopā. And then when people have calmed down, Un tad mēs nomierināsimies. then we can talk. Let's get back to very short answers. Okay, sorry. How do you manage finances in your family? Maybe Kā you jūs tiekat galā ar finansēm savā ģimenē? have some rules. Vai jums ir kādi noteikumi? More does. I do. Menedžē. Rules or money? Yeah. I don't give him any. Noteikums vai naudu? Es viņam nedodu naudu. It's transparency, I would say, is key. It is. Tas ir tāds kā caurspīdīgums, ka tu ļauj redzēt sev cauri. Yeah, it's like we know the money that we have each week. Mēs zinām to naudu, kas mums ienāk katru nedēļu. So we're in agreement in every area. Yeah, What God so- gets, what the house needs. Un mēs And piekrītam so forth. katrā jomā, Agreement. kādu daļu mēs piešķiram Dievam, kāda aiziet mājai. Yeah. And if there's a birthday coming or there's something bigger, Vai nāk kāda dzimšanas Christmas, diena, kaut kas lielāks, Ziemassvētki, well then I save for them. tad es tam krāju. Yeah. Do you have your own, like, separate accounts, for example? Or you have, like, one budget, it's like yours together, or it is more like my part, my money, your part, your money? Vai jums ir kopīgs bankas konts, vai tie ir divi atšķirīgi, vai jums ir sava daļa katram, tā ir mana daļa, tā ir tavējā? It's God's money. Tā ir Dieva nauda. And then whether the account's in my name, Moore's name, what works best? We do have separate accounts, but we have a joint account as well. Tas, kas vislabāk strādā, ir mums ir katram savs konts, bet mums ir arī apvienotais. And we know it's God's money, so we pray over and we seek God and what's the best way forward. Un mēs zinām, ka tā ir Dieva nauda, tāpēc mēs lūdzam un jautājam Dievs, kas ir tas labākais veids, kā lietot šo naudu. Okay, awesome. Now we're going to move to part about sexuality. Tagad pievērsīsimies daļai, kas ir par seksualitāti. Sit back down. So, Apsēdies. husband is not paying me any attention, Vīrs man nepievērš nekādu uzmanību. emotionally, spiritually, physically. Emocionāli, garīgi, fiziski. As a young woman, how practically not to feed into the temptation because others do pay attention to me. Kā jaunai sievietei, kā man neiekrist kārdinājumā, jo citi man pievērš uzmanību. Communication. Komunikācija. Ask him why. Pajautā, kāpēc. It's a short answer. Īsa atbilde. If it is, he ignores it. Un ja viņš to ignorē, Again, it's bringing it to your shepherd and Atkal ir getting Jānis people to gada carry the priekšā. burden as with you. kurš palīdzēs nest tās nastas. Thank you for giving a lot of job to us. Paldies, ka dev mums daudz You're darbu. welcome, Lutzo. Paul, what does Bible say about contraception? Paul, ko Bībele saka par kontracepciju? Cik tālu es zinu, As far as I know, tad tā burtiski pa kontracepciju es nevaru atsaukt atmiņā, kur būtu kaut kas rakstīts. I'm not able to really find in the Bible place where it's written about it.
atskaitot 2 gadījumus, kur ir saistīti ar to. Except 2 cases, it's connected with it. Vienā gadījumā bija, kad bija sava brāļa dzimumam jāatstāj, jāguļ ar nelaiķa brāļa sievu. In one situation when the brother died and you have to sleep with the brother's wife. Un izskatās, ka viņš guva seksuālu prieku ar to sievieti. And feels like there was a sexual pleasure. Bet sēkla izkaisīja kaut kur citur. But the seed was like outside of the woman's body. Jā. Tā kā, ja to var nosaukt par kontracepciju, If you can call it the contraception, tad viņa nebeidzās labi. then the ending was not good. Džeks nobeidzās. The guy died. Bet, ja tā nopietni atbild, But like to answer it correctly, stāv rakstīts, ka gudrs visu dara ar apdomu. it's written that a wise man does everything with the wisdom. Un kas ir gudrība šajā jautājumā? In this question, what is the wisdom? Man šķiet, ka tas iet kopā ar ticības mēru. I think it comes together with the measure of faith you have. Mums blakus ir nometne. We have a camp just here beside us. Tur ģimene, kurā ir 10 bērni, There's family with 10 kids. nav nekas neparasts. It's like a family with 10 kids is nothing unusual in a camp like that. Es vakar paklanījos sievietei. Yesterday, I met a lady, Vjačeslava māsa. sister of Vjačeslava. Vyacheslav. Viņai ir 15 bērni. She has 15 kids. Turpat viņa ģimenē ir 13, 12. In their families, somebody else has 13, somebody else 12. Es domāju, ka viņi ir ticīgi cilvēki. I think they are believers. Un viņa ticības mērs ir liels. And their measure of faith is very high. Un es pieņemu, ka dažiem, cik viņiem ir bērniņi, And for some people, how many kids they have, ir saistīts ar viņu ticības it's mēru. connected with the level of faith they have. Līdz ar to es nedomāju neko labu par ķīmisku kontracepciju, I don't think anything good about chemical contraception, jo man vispār ir piesardzība pret ķīmiju un zālēm un farmakoloģiju. against all the chemical things, pharmacy and stuff like that. I'm very cautious. Un vispārējais, es ieteiktu, tas ir saistīts ar ticības But mēru, everything else, I would say, it's connected with your level of faith. kuram vai nu ir jāpieaug, Either you have to grow in that, vai arī lai svētais gars dod padomus. or let the Holy Spirit guide you. Bet tāda kontracepcija, kas ir, es saku subjektīvi savu pārliecību, I tell my personal view, kur kaut kas tiek ievietots ķermenī sievietei. where something has been inserted into the woman's body. Ja vien tā nav gudra medicīna, kur es neko nesaprotu, If it's not like wise medicine where I don't understand a thing, vai ķīmiska or kontracepcija, chemical contraception, es būtu ļoti atturīgs. I would rather say no to that. Very similar question, but how it is in our days. Ļoti līdzīgs jautājums, bet kāds ir mūsdienās? The gods like this, like do we have to multiply? Vai mums ir jāvairojas? But now we don't want our offsprings to become a burden to us, Mēs negribam, lai mūsu pēcnācēji ir mūsu nastas, where we lose completely our strength, kur mēs zaudējam visu savu spēku, and we have a bitterness towards God because of that, un kur ir sarūgtinājums pret Dievu. because it's just too heavy. How is this very connected with that? Tas ir ļoti saistīts ar šo. Šis jautājums ir saistīts ar kopējo garīgo ainu cilvēku dzīvē. It's connected with the spiritual level of the spiritual life of the person. Un es nevaru izcelt tagad vienu atbildi, nerunājot par citiem punktiem viņa And I'm dzīvē. not able to answer on this one specific question without speaking about other areas of the person's life. Ja es drīkstu ieteikt atskaites punktu, If I could suggest something, atskaites punktu, ar ko like a sākt point of reference, perspektīvu. like perspective you could have. Bērni ir svētība, Kids are a blessing. bērni ir dāvana, Kids are a gift. tas ir no Dieva, It's from the Lord. un viņš dod tikai labas He lietas, gives good things, un labas lietas ir labas and lietas. good things are good things. Un pret labām lietām vajag attiekties labi. And you have to see them as a good things. Un ja tā godīgi,
And if you answer, like I speak honestly, Es esmu dzirdējis daudz jautājumus, I have heard many questions, uz kuriem uz 1000 jautājumiem vienmēr der viena atbilde. but on 1,000 questions, there's one answer always. Perfekti der visu laiku viena One atbilde. answer is always perfect. Dievbijība. Fear of God. Un stāv rakstīts, tas, kurš bīstās Dievu, And it says, like the one who fears God visu labi saprot un izjūt. understands everything good and feels things correctly. Es iedrošinātu šādu cilvēku pieaugt dievbijības izpratnē. I would encourage this person to grow in his fear of God. Un lai Dievs tev stiprina esošajos And may apstākļos. God strengthens you in the environment where you are. Un neviens tev neko nepārmet, un tas kungs ir par And tevi. nobody is saying anything against you, and God is for you. Lai tas kungs tev stiprina. May the Lord strengthens you. Amen. Just for information, Tikai informācijai. Paul has 3 kids. Paulam ir 3 bērni. Yeah, Paul Tikai has and Maura has 2 kids. Paulam Morē ir 2, Yeah, and I have 4 kids. un man ir 4. 4, 3, 2. Good. We all have some limits. Mums katram ir kādi limiti. Okay, one more question. Vēl viens I think jautājums. for you. Man liekas, tev. Sex toys used in marriage. What are your thoughts about it? Seksa rotaļlietas lietotas laulībā. Kādas ir tavas domas par to? Okay. Yeah, that's the answer. Okay. Es domāju, ka Dievs ir radījis pietiekami. Teiksim tā, seks toys es salīdzinātu ar tetovējumiem, I would compare sex toys with the tattoos. kuri oriģinālā Dieva radīšanas komplektā, That in original God's creation, nav viņi tur. they were not there. Es nezinu, par kādiem rīkiem iet runa. I don't know what things exactly you're thinking about. Es neesmu stiprs tajā. I'm not strong in that area. Paldies Dievam. Bet es domāju, jo viss ir dabiskā, The more natural everything is, un jo viss ir pareizā. the better it is. Ja runa iet par kaut kādām kārdinošām veļām, If the question is about some underwear that like jā, vai tur Jā. kanēļas mašām, vai or some incense or smells vai mūzika, vai or svecēm, music or candles. tad romantika, kā Pols It's teica. like romantic what Paul said. Very welcome uz priekšu, That's welcome. You go ahead. bet tur, kur sākās tādi nepārāk dabiski procesi, es But where teiktu, there's unnatural processes, es teiktu diezgan skaidri, nē. I would say more no to that. Un lai visiem sirds būtu mierīgs, And so that all hearts will be at peace. manas laulības praksē In my marriage, šādu rotaļlietu nav. we don't have these toys. What to do if my spouse sees sex as obligation? Ko darīt tad, ja mana otra pusīte redz seksu kā pienākumu? Again, the question is, it's not a desire, but Tā nav you're vēlme. obligated to do that. Bet tev ir pienākums to darīt. There's lots of different reasons why that can happen. Ir daudz iemeslu, kāpēc tā var notikt. When couples fall in love and the desire is there to mate, Kad pāri iemīlas un šī vēlme ir tur, a married couple, precēts pāris. and then things change. Un tad lietas mainās. That affects the desire. Tas ietekmē šo vēlmi. When women become pregnant, Kad sievietes kļūst stāvoklī, the desire is different. tad arī šī vēlme mainās. I think men need to be educated more on that. Man liekas, ka vīriešiem jābūt vairāk izglītotiem šajā. If they understand that, they won't feel rejected. Ja viņi to sapratīs, viņi nejutīsies atraidīti. The wife needs to understand what's happening to her body, Sievietei jāsaprot, kas notiek viņas ķermenī, but also understand bet arī jāsaprot, that if she's not careful, ka ja viņa nav uzmanīga, piesardzīga, she needs to understand that the desire needs to be brought back. viņai jāsaprot, ka šai vajadzībai ir jāatgriežas. Communication between the couple is key. Komunikācija pārim ir atslēga. Other areas that cause desire to fade away. Citas jomas, kas liek šai vēlmei pazust. Financial pressures bring stress.
ir, kad ir stress finansēs. Stress ruins sexual desire. Tas arī rada stresu seksuālās vajadzībās, vēlmēs. Maybe not for both people, Varbūt ne abiem cilvēkiem, but it can for some. bet dažiem jā. Again, you have to communicate. Jums ir jākomunicē. Yeah. Ja es atceros, tā kā apustulisko padomu. If I remember the advice from apostles, Protams, sieva izpild pienākumu pret vīru, vīrs pret sievu. wife does her obligation towards the husband, husband towards the wife. Un tā problēma ir, kad ir dažādi seksuālie draivi. And the problem is that there's different sexual drive. Un, ja es parunāju ar vīriem, it īpaši jauniem vīriem, If I speak with a man, especially young men, viņiem draivs ir kā jaunam kaujas vērsim ļoti the bieži. drive is like a young bull. Fight bull. Un tas, ko es esmu novērojis, And what I have seen, ka daudzām sievām, tas nav pārmetums, it's nothing against, but many young ladies, viņām nav vismazākā saprašana, kas darās vīriešu organismā. they have completely no idea, no clue what's happening in the body of a man Un kāds vienkārši nereāls spiediens tas var and what būt. kind of pressure it can be. Un, protams, tur viss vēlns nāk ar saviem kārdinājumiem. Of course, the devil comes with his temptations there, Bet tas, kas ir jāpatur prātā vīriem, but what you have to keep in your mind as a husband, kad tas, kas ir tā gudri novērots pie sievietēm, what you have seen in ladies, kad viņām pirmkārt vajag emocionālo drošību, ladies need emotional security, arī fizisko also drošību physical security, un ļoti tādu cieņpilnas attieksmi no partneru vīru and puses. very honorable attitude towards the spouse, from the spouse. Tas ārkārtīgi ceļ akcijas, That really raises up lai pasākums notiktu. up the probability for things to happen. Es ieteiktu ar Dieva žēlastību So, and encourage with the grace of God, izpildīt gan emocionālos, gan fiziskos savstarpējos pienākumus. do the emotional and physical obligations that you have between each other. Un, ja kādam tas ir vajadzīgs vairāk un kādam And mazāk, if somebody needs it more, somebody less, meklēt arī varbūt kaut kura Dieva žēlastību kompromisu, maybe you need to find a compromise somewhere, kur kāds var savaldīt sev vairāk, where somebody can maybe hold himself together more, un kāds var būt atvērts vairāk nekā viņam and maybe gribētu. someone can be more open than he will be happy to be. Lai jums palīdz tas kungs. And then may the Lord help you. But the situation where man has a low self-esteem, Situācijā, kur vīram ir ļoti zems pašvērtējums, and he's the one who is not initiating sexual relationships, un viņš nav tas, kas uzsāk seksuālas attiecības, what to do there? ko tad darīt? I have spoken, I have encouraged him, Es esmu runājis, esmu iedrošinājis but viņu, for years, I have to be like lady has to be the one initiating sexual bet jau relationships. gadiem es esmu bijis tā, kura uzsāk šīs seksuālās And we are attiecības. both young and Mēs we abi esam are jauni. very attractive. Un mēs abi esam pievilcīgi. Sometimes there's the problem can be very deep. Dažreiz tā problēma var būt ļoti dziļa. Low self-esteem doesn't happen overnight. Zemes pašvērtējums tas tā nenonāk tādā stadijā vienas nakts laikā, vienas dienas laikā. And in situations like this, Un šādās situācijās I've found spending time with godly men and your pastor ir jāpavada laiks ar dievbijīgiem vīriem un ar mācītāju, just to pray over you and just to help you lai lūgtu par viņu, lai palīdzētu viņam in this situation. šādā situācijā. The root of the problem can be found. Tad ir iespējams atrast sakni šai problēmai. It's very difficult because there could be so many reasons why that is, just to pick one. Ir grūti, jo var būt tik daudz iemeslu, kāpēc tas tā ir noticis, un izvēlēties vienu. But to know that God is faithful, Bet zināt, ka Dievs ir uzticams, don't accept that's the way you are. nepieņem, ka tas ir tas, kāds tu esi. And know that God wants to not just change spiritual areas in your life,
Un zini, ka Dievs grib mainīt ne tikai garīgās jomas tavā dzīvē, that He wants you to have a healthy sexual relationship with your wife. bet ka viņš grib, ka tev ir veselīgas seksuālas attiecības ar savu sievu. And through counselling, prayer, encouragement, and by the grace of God. Un caur counseling, padomu došanu, sarunām, lūkšanu. And a patient Sarunām ar wife. That can change. Question I will add from my side in a situation like this. Jautājums, ko es pievienošu no savas puses tādās situācijās. You said about speaking with the pastor or godly men. Tu runāji par runāšanu, par sarunām ar mācītāju un dievbijīgiem vīriem. Can wife be the one coming up to the pastor and saying, we have an issue, please, can you speak with my husband? Vai sieva būtu tā, kura var iet pie mācītāja un teikt, vai lūgt runāt ar vīru, vai teikt, ka mums ir problēma? Because husband has the lowest self-esteem, most likely he will not be ready to go and speak with Jo, pastor. ja vīram ir zemes pašvērtējums, visticamāk, viņš nebūs gatavs iet un runāt Open up mācītāju, about it. atvērties viņam. I think I personally think it's how one views the situation. In contexts are so different. Konteksts ir ļoti atšķirīgi, bet man šķiet, ka ir atkarīgs no skatu punkta, kā uz šo situāciju raudzīties. If the husband was drowning Ja vīrs slīkst and the wife didn't know how to rescue him, un sieva nezinātu, kā viņu izglābt, would she say to her husband, vai viņa teikt savam vīram, is it okay if I ring the pastor? vai tas ir, vai būs ar mieru, ja es atvedīšu mācītāju? I don't want to embarrass you in your Es drowning. negribu tevi apkaunot. She wouldn't even think about it. Viņa par to neapsvērtu. And I think wisdom in the situation from God, Man liekas, ka Dieva gudrība šādā situācijā, if he chooses not to get help, ja viņš izvēlas nemeklēt palīdzību, the heavy cost could be the end of their marriage. tās smagās sekas var būt laulības beigas. So I do believe going to the pastor and looking for help is the right thing. Tāpēc es ticu, ka iešana pie mācītāja un meklēšana pēc palīdzības var būt pareizā lieta, ko darīt. If he refuses to get help. Ja viņš atsakās no palīdzības saņemšanas. Yeah. Un vīriem var arī ieteikt šādu padomu. And I could encourage also guys. Viņiem ir tīri loģiski jāsaprot, ka arī tai sievietei ir izturības mērs. They have to understand that the lady has her own level of endurance. Un tad, kad tas līmenis būs sasniegts, And when the limit is full, ja to nerisinās, if you are not dealing with the tad ir liels situation, risks, ka tu pa to drīz uzzinās visu pilsētu. then it can happen that soon all the city will know about. Es esmu redzējis šādus gadījumus. I've seen situations like Kad, that. kad vīrs tikai ok, privāti, delikāti. Your man is only okay, privately, we will not speak it outside. Tas var strādāt kādu laiku, For a time, it can work, tas gadīgi, bet tas nav gudri. but it's not wise. Ja sieva uzies pa gaisu, If woman will explode, to iespējams redzēs visi. most likely everyone will see that. Tas ir atkarīgs no personības tipa. It depends on the personality. Kāds uzsprāgst un to zina visi. Who explodes and everybody knows about it. Kāds ir? Oba! Maybe that's the answer. Un kāds iet sevī, Somebody turns more inwardly, bet tas nekad nebeidzās labi. but it never ends good. Tā kā vīram ir jāpatur prātā, ka tai sievietei ir savs izturības So mērs. man has to keep in mind that the lady Nevis has vienkārši tevi jātur. her own measure of endurance. Tās ir fantāzijas. Yeah, it's only fantasies. Somebody asked, like you shared about the rejection that Paul experienced. Jūs dalījāties ar atraidījumu, ko Pauls piedzīvo. What if it's around, Ko tad, ja ir otrādi? like other way around? In this case, the woman experiencing rejection from the husband, Ka sieviete jūtas atraidīta no sava and it's very vīra, painful. un tas ir ļoti sāpīgi. I think it's for her to explain how painful it is to her husband. It would be the reverse of what Paul said yesterday. Man liekas, ka viņai būtu jāpaskaidro savam vīram, cik ļoti sāpīgi tas ir, un tas ir tieši tāpat, kā Pauls dalījās par sevi vakar. Yeah. Do I? Yeah, that's it.
Tas ir viss. Or do it? Yeah, it's just to speak about it, to Ir jārunā communicate. par to. Jā. Ir tāds teiciens, There's a saying, atstumtība arī Āfrikā ir atstumtība. rejection also in Africa is rejection. Vienalga vai pie vīrieša vai pie It sievietēm. doesn't matter, man, woman, it's still the same. Do you still experience sexual temptations to someone other than your spouse? Vai jūs vēl ar vienu piedzīvojat seksuālu kārdinājumu pret kādu citu, kas nav jūs laulātais draugs? And has it become easier to flee this temptation the longer you are married? Un vai tas ir vieglāk atkauties no šī kārdinājuma, jo ilgāk tu esi precējies? Sexual temptation is something the devil uses in a great way against men and women. Seksuāls kārdinājums ir liels ierocis, ko Sātans izmanto gan pret sievietēm, gan vīriešiem. We've talked about people not having desire and having desire for all different reasons. Mēs runājam par to, ka cilvēkiem ir vēlme vai nav dažādu iemeslu dēļ. And whether things are going well at home or not going well at home, Un atkarībā no tā, vai lietas mājās iet labi vai nē, it's something people can fall into. tas ir kaut kas tāds, kur cilvēki var iekrist. And I've learned Es esmu iemācījies, that, you know, as a man, kā vīrietis, which is built into me, tas, kas manī ir iebūvēts iekšā, is an attraction to women. tas ir tas, kas sievietes man ir pievilcīgas. And the enemy, the devil, Ienaidnieks Sātans tries to lure us men and women viņš mēģina ievilināt mūsu vīriešus un sievietes, into looking at things that we shouldn't. lai mēs skatītos tās lietas, uz ko mums nevajadzētu skatīties. The help I could give to men and women would be this. Tā palīdzība, ko es varu sniegt gan vīriešiem, gan sievietēm, ir The Apostle Peter, apostols Pāvils, Pēters. he mentions about not allowing your mind float everywhere. Viņš piemin, ka nav jāļauj savam prātam peldēt visriņķī, Gird up the lines of your mind. ka ir jāaizsargā savu prātu robežas. Because if the mind is floating everywhere, it can snag onto things. Jo, ja prāts jūs ļaujat tam plūst visur, tas pieķers kaut kam. A man could be looking at a beautiful lady crossing the road, Vīrs var skatīties uz skaistu sievieti, kur iet pār ceļam, and his mind might say, that's attractive. un viņa prāts var teikt, tas ir pievilcīgi. But like David on the roof, Bet tāpat kā Dāvids uz jumta, if he dwells too long on it, ja viņš pārāk ilgi par to domā, it's going to lead him into a place that's not good. tas viņu ievedīs vietā, kas nav laba. David was meant to be out in the battlefield. Dāvidam bija jābūt kaujas laukā. And I think if we focus on God's truth, God's word, and if we're struggling with these things, the word of God, the truth of God's word ties up our mind to stop us from falling. Un, ja mēs cīnāmies ar šīm lietām, tad Dieva patiesība, Dieva vārds, tas sasien mūsu prātu, lai mūs no tā atbrīvotu. Okay. My married spouse, my husband, sees my intimate body as a gift. Mans vīrs redz manu ķermeni kā dāvanu. He just loves it. Viņš vienkārši to mīl. What does God say about it? Ko Dievs par to saka? Good so far. Tik Tik tālu, tik labi. Tas jau nav jautājums. Tas ir kāds lielās ar savu sievu. It's not a question somebody was boasting about his wife. Beautiful. But I can imagine maybe the wife has low self-esteem, maybe. Bet var iedomāties, varbūt sievai ir zems pašvērtējums. I think what, you know, Paul's letter to the Corinthians is so interesting. Pāvila vēstulē korintiešiem ļoti interesanta. Because people were looking at bodies for all the wrong reasons. Jo cilvēki skatījās ķermeņiem visu nepareizu iemeslu dēļ. And they might look at their wife's body in the wrong way, Un varbūt viņi skatās savu sievas ķermeni nepareizā veidā. as they might look at someone else's wife's body in the wrong way. Tāpat kā viņi skatīties citas sievas ķermeni nepareizā veidā. They're looking at the body from a sexual point of view, Viņi skatās uz ķermeni no seksuālā skatu punkta, not knowing what's behind that body. nezinot, kas stāv aiz šī ķermeņa. And we must remember that all bodies are temples of the Holy Spirit in the church Mums ir jāatceras, ka pilnībā visi ķermeņi ir svētā gara tempļi draudzē. and precious in the sight of God. Un tie ir vērtīgi Dieva acīs. And, you know, respectfully enjoy one another's bodies.
and deal with low self-esteem if it's an issue, but be respectful. Bet ir jāizrāda cieņa sievietes ķermenim un Baudēt viens otru ķermeni. baudēt viens otru ķermeni. Un ja tas cilvēks grib dievvvārdu pamatojumu, And if the person wants from the word of God something, tad tas ir saskaņā ar augsto dziesmu. it's connected with the Song of Songs. Ir ok. It's okay to love. Ja vien tas viņas Spouse sievas body. ķermenis nav elks. Only if the body of your spouse is not an idol. Yes. Very good. Yeah. There's a good comment somebody wrote Ir labs komentārs, ko kāds uzrakstījis regarding rejection, what you shared. saistībā ar atraidījumu, par ko jūs dalījāties. Say, God spoke to me. Dievs runāja ar mani. If you will need help washing the dishes, cleaning up the house, and so on and so on, Ja tev būs vajadzīga palīdzība, mazgājot traukus, I will send you a helper. es tev sūtīšu palīgu. But to be with your husband, Bet, lai būtu ar savu vīru, you're the only one who can do that. tu esi vienīgāks to var darīt. That's it. I didn't get it. Dievs runāja uz mani tā, ja tev būs vajadzīga palīdzība nomazgāt traukus, sakopt māju un tā tālāk, es tev atsūtīšu palīgu. Bet būt kopā ar tavu vīru var tikai tu. There's no one else who can be with the husband, but all the other stuff at the house, somebody else can help you. Yeah. Okay, that's it. It's like Indian minds. Next big subject, a little bit harder. Nākamā lielā tēma mazliet sarežģītāk, grūtāk. We'll speak about difficulties in the marriage and divorce. Runāsim par grūtībām laulībā un par šķiršanos. So somebody is asking, how can it be that a marriage is gift Kāds jautā, kāds var būt laulība ar dāvana? if we struggle in communication, sexuality, and just in a way to go in this one direction? Ja mēs cīnāmies ar komunikāciju, ar seksualitāti un ar iešanu vienā virzienā, But we call it as a gift from God. bet mēs to saucam par Dieva dāvanu. I think when you come into marriage, when Man you šķiet, get married, Kad jūs apprecēties, I think you need people around you to hold you accountable. jums ir jābūt cilvēkiem, ar kuriem jūs varat runāt, Discipleship. kuriem jūs varat būt kā mācekļi. The men need men to sharpen them, Vīriešiem ir vajadzīgi citi vīrieši, lai viņus asinātu, and the younger woman needs the older woman to train her up un sievietēm arī jābūt vecākām sievām, kas viņas pamāca in the things of God. Dieva lietās. And we have to realize that there's a flesh nature. Mums ir jāsaprot, ka ir mūsu miesas daba. And someone once said this, Un kāds kādreiz teicis, if our spiritual nature and our flesh nature were like two dogs, ka mūsu garīgā daba un miesiskā daba tās ir kā divi suņi. the one we feed the most is going to be in control. Tas, kuru mēs barojam visvairāk, kontrolēs. And when you see those issues in a home, Un kad ir redzams tās problēmas mājās, there's more flesh than spirit. tur ir vairāk miesas nekā gara. And they need a lot of help. Tur ir nepieciešama liela palīdzība. But the question is, Bet jautājums ir, will they receive the help? vai jūs saņemsiet palīdzību? And it takes time Un tas prasa laiku, because there can be deep issues. jo tās var būt dziļas problēmas. And that could be any issues. Un tās var būt jebkādas problēmas. But generally speaking, Bet vispārīgi runājot, when you see issues like that, kad jūs redzat problēmas kā tādas, you just don't say marriage is no good. jūs nesakāt, laulība tā vienkārši nav laba. Marriage is a beautiful gift from God. Laulība ir brīnišķīga Dieva dāvana, skaista. And done God's way, Un ja to dzīvo tā, kā Dievs to paredzējis, is a great witness to the world. tā ir liela liecība pasaulē. But done man's way Bet ja to dzīvo pasaulīgi, looks very unattractive. tā izskatās ļoti nepievilcīgi. Thank you, Paul. Es gribu vienkārši pielikt vienu lietu no sevis klāt. But that one thing, Nerunājot par laulību without speaking about the marriage, un runājot tajā pašā laikā par at the same laulību. time speaking about the marriage, Es esmu ievērojis tā, I have seen jo dārgāk dāvana man uzdāvina the more precious gift I receive, jau ko.
anything. Jo lielāka gudrība man ir vajag, kā ar viņu The rīkoties. bigger wisdom I need to have how to use it. Dāvana savu būtību nemaina. Gift doesn't change its substance. Dāvana ir dāvana. Gift is a gift. Bet gudrība, kā ar to rīkoties, Wisdom how to use the gift. un līdzīgi ir ar svētā gara dāvanā. Also with the gifts of the Holy Spirit. Un ar cilvēkiem, kā dāvanām no Dieva administrēšanā draudzē. Also people as a gift from God in administrating in the church. Viņi ir pa pillo. There is a lot of them. Bet ja tev nav gudrības, kā to lietot, But if you then don't have a wisdom how to use them, vai tu lieto to muļķīgi, or you use them foolishly, volā, tavu dāvana nav pa svētību. and your gift is not a blessing, Bet sāk vilkt uz lāstu pusi. and it takes you more towards the side of a curse, Un vēl joprojām tā ir dāvana. but it's still a gift. Tā kā Jā. nav pretenzijas pret to kungu, So it's not against the Lord, bet pret muļķību cilvēku but prātā. against the stupidity in the people's mind. Can you share an example from your experience when God gave enough grace to married couple to overcome a conflict that seemed beyond repair? Vai jūs varat padalīties ar kādu piemēru, kur Dievs ir devis žēlastību kā laulātam pārim, lai tiktu pāri grūtībām, Jā, kuras nav iespējams atrisināt. kuras nav vairāk? iespējams atrisināt? After we were saved, Pēc tam, kad mēs tikām glābti, Paul was on fire for the Lord, Pols viņš dega Dievam. and he was out at every meeting. Viņš bija katrā sanāksmē. He was giving his testimony everywhere. Viņš visur dalījās ar savu liecību. Every Saturday night he was out doing street outreach. Katru sestdienas vakaru viņš bija ielās, evaņģelizēja. Sunday mornings it was up church. Svētdien rītos viņš bija agri Sunday augšā, brauca uz afternoons draudzi. and Sunday evenings. Svētdienu pēcpusdienās un vakaros He was going to other meetings. brauca uz citām sanāksmēm. And we have 2 very small children. Mums bija 2 ļoti mazi bērni. So the burden of the children, and I don't mean a burden, but everything, household, Un tāpēc tā nasta, es negribu īsti bērnu saukt par nastu, bet mājas, bērni, darbs, fell to me. tas viss uzkrita man. But because we were so young in our faith, Bet tāpēc, ka mēs bijām tik jauni savā ticībā, what Paul saw was he was doing God's work. tas, ko Pauls redzēja, ir tas, ka viņš dara Dieva darbu. And that caused a huge hurt in me. Un tas man radīja liels sāpes. I never used the word rejection, but maybe it Es nekad was. neizmantoju to vārdu atraidījums, bet varbūt tas tā bija. So I was with the 2 children, struggling, and Paul was full of life. Es biju ar 2 bērniem, man bija And grūti, going bet on and Pauls going viņš bija on. pilns dzīvības, un And there viņš turpināja un turpināja. Times I never even, you don't get to read your Bible, you don't. I felt Un tad bija laiks, kad man pat nebija laika lasīt Bībeli, un I felt I was so far behind. es jutos tik ļoti tālu atpalikusi. And there were arguments and trying to get the children on the Sunday morning. He had only maybe 2-3 hours sleep. Un bija strīdi, un, piemēram, svētdienas rītā viņam ir bijis tikai 2 vai 3 stundas miega, And to get up, so there was un jāceļas, conflict. un bija konflikti. But the Lord honored us Bet Dievs pagodināja mūs, God, because He gave Paul a vision. jo viņš deva Paulam vīziju. this is challenging for me Tas bija izaicinoši man, at the time because I just had my eyes on the horizon. Keep going, keep going. jo manas acis bija tikai uz horizontu, turpināt iet. And God showed me clearly, as clear as watching a TV show. Un Dievs man ļoti skaidri parādīja, tik skaidri, kā skatoties televizoru. I was climbing up and climbing up and climbing up this mountain. Es kāpu un kāpu un kāpu augšā kalnā. And there was a level. I need to reach this level. Un bija kāds līmenis, kur man likās, ka man jāsasniedz. And I pulled myself up, and there was still more to go, but I was happy with what I had done. Un es sev uzvelku tik tālu, un ir ceļš vēl augstāk, bet es biju laimīgs par to, ko es sasniedzu. And I heard this voice say, look down. Un es dzirdu šo balsi, kas saka, paskaties lejup.
And I looked down and there was Maura at the bottom. Un es paskatos uz leju, un tur ir Māra tur lejā. And she had the kids and she was trying to put them up on each different level and then pull herself up. Un viņai katrā rokā bija bērns, un viņus mēģināja uzstumt augšā, un tikai tad kāpt pati. It hit my heart so hard that I've forgotten about my wife. Un tas man sirdi tik ļoti ietekmē, ka es biju aizmirsis par savu sievu. A responsibility God had blessed me with. Atbildība, par kur Dievs man bija svētījis. So God's grace in this situation wasn't to allow us just to continue on like this. Un Dieva žēlstība šajā situācijā nebija ļaut mums tā turpināt. And a really sad thing, to my shame. Un ļoti skumjā lieta, kas ir man par kaunu. And God has healed my heart in this and Maura's heart. Un Dievs manu sirdi tajā ir dziedinājis, un arī Māras. God had to show me that twice. Dievam man to bija jāparāda divreiz. I just was good for a few months, but then went off again like a rocket. Dažus mēnešus bija labi, bet tad es atkal tajā atgriezos. And God showed me that again. Un Dievs man to parādīja vēlreiz. So His grace is there, and He was so good to do that. Tur, and I'm so thankful for the grace for Maura to tā bija, un es esmu pateicīgs arī par Māras žēlstību, ka viņa man piedeva. Awesome. Let's get back to very short answers. Atgriezīsimies pie ļoti īsām atbildēm. Yeah, no, that was good, yeah. But now some next questions. So, is it true that Christians now choose the easiest way much faster and go for divorce and fight for the marriage? Vai tā ir patiesība, ka kristieši tagad vieglāk izvēlas They give up too early. Vieglāko ceļu, viņi ātri padodas un izvēlas šķirties? I think marriage is looked upon as disposable. Man liekas, ka laulības tagad tiek uztverts kā kaut kas, no kā var atbrīvoties. And I think in church is in many countries. Un draudzēs tā ir arī vairākās valstīs. People are getting divorced so quickly. Cilvēki ļoti ātri šķiras. And there's no fear of God. Nav Dieva bijības. And I think if you create a culture, if you need to know the culture in your church. Ir jāzina tā kultūra, kas ir draudzē. And you need to be very clear on how you teach and preach this. Un ir jābūt ļoti skaidram tajā, kā par to tiek sludināts. And a church will never grow beyond the level of understanding of their pastor. Draudz nekad nepieaugs sapratnē vairāk nekā viņa mācītājs. And we need to be teaching on this quite a lot. Un par to ļoti daudz jāmāca. Which is happening, which is wonderful. Un tas notiek, un tas ir fantastiski. That marriage is not disposable. Ka laulība nav kaut kas tāds, no kā atbrīvoties. Es varu? Es esmu ievērojis, ka vispār tas ir subjektīvs mans novērojums, kaut vai vērojot paudžu darba spējas. I have noticed, even looking on how much different age groups are able to complete. Tieši arī fiziski kaut vai strādāt. Physically, in working environment, like work. Ja es paskatos uz saviem otrā pasaules kara laika vecvecākiem. If I look back on my Second World War grandparents. Es varbūt esmu viņa mazā pirkstiņa vērts. I'm maybe like as valuable as their little finger. Ja es paskatos uz saviem vecākiem. If I look on my parents. Viņi daudz ko mantoja no tās paudzes, bet bija jau švakāki. They inherited a lot of things from that generation, but they were weaker. Ja es paskatos uz sevi, if I look on myself un savu paudzi, and my generation, vēl kaut kas no tā ir, bet jau vēl švakāk. There is something from that, but still weaker. Un ja es paskatos uz jauno, un visur ir izņēmumi. There's always exceptions. Jaunā paudze ir. Ja es esmu mazā pirkstiņa vērts, tad man liekas, viņi ir nadziņa vērti reizēm. But the new generation, if I'm like the pinky finger, then they are like the nail of the finger. Subjektīvs novērojums. My subjective opinion. Es domāju, tas ir saistīts arī ar to, ka palielinās tumsas spiediens uz draudzi. I think it's also connected with the pressure of the darkness towards the church. Un, diemžēl, mēs pieņemam pasaules standarts arī draudzē. And we accept the standard of the world in the church. Kam nekad tā nebija jānotiek. And it shouldn't happen like that. Bet tas, diemžēl, notiek. But sadly, it is happening. Un, jā, tas es pavisam noteikti saku, es skatos pilnīgi neticami vienkārši notiek laulības šķiršanas. And so I'm looking around and see it's like unbelievably easy
how marriages are divorced. Un tas, kas agrāk bija milzīgs kauns, And what was a shame, big shame time ago, kad bija kauns no visiem cilvēkiem pagastā, when you were ashamed from everybody in your region. tagad ir, kā pie mums Latvijā saka, nothing special. And now it is like we say here in Latvia, nothing special. Yeah. Also, you can keep answering, but should I divorce unbeliever? Vai man būtu jāšķiras no neticīga? Apostols Vīra Pāvils, sievas. Apostle Paul, kas bija dikti gudrs raksta he was zinātājs, very wise in the scriptures, stipri gudrāks par mani, much wiser than I am. bet kuram ir tāds pats vārds kā But manam he has the Polam. same name as me and Paul. Viņš teica, ja neticīgais grib dzīvot ar tevi kopā, He said, if unbeliever wants to live with you, tev ir jāpaliek ar viņu kopā. you stay with him. Ja vien viņš nepārkāp laulību, Only if he doesn't commit adultery. un es no savas puses piemetināšu to, kas varbūt tiešā veidā rakstos nav rakstīts, And I will add from my side something that is not directly written in the scripture. bet ir neticīgie, kas nepārkāp laulību, There are unbelievers who are not committing adultery, bet viņi ļoti fiziski iespaido savu but sievu. they are physically abusing the wife. Un tad reizēm draudzē ir tāda pieeja. And reason the church has this opinion: Sievai ir jācieš, wife has to suffer līdz viņa nosit. till she's beaten dead. Es tam nepiekrītu. I don't accept that. Viss. That's it. Just to add, but if they are not married, because it's hard to understand completely the question. Yeah, if they're not married, they're just in friendly relationships. Should you marry unbeliever Un tad, or like separate jautājums, yourself from unbeliever? ja viņi vēl Just to nav be sure. precējušies, līdz ar to, ka nav skaidri definēts jautājums, ja viņi vēl nav precējušies, vai viņiem vajadzētu precēties vai šķirties. Liels paldies par ārkārtīgi vienkāršu jautājumu. Very easy question. Atbilde ir ļoti vienkārša. Answer is very easy. Tev nebūs ar neticīgo savienoties. You should not connect with unbeliever. Tu to vari redzēt no Bībeles sākuma You can see it from the beginning of the Bible līdz Bībeles beigām. till the end of the Bible. Ja tu gribi nepatikšanas sev, If you want problems for yourself, tad ej derībā ar kanānieti. then be in relationships with the Canaanite. Un ja ir viens gadījums vai divi no miljona, Maybe there's 1-2 examples from million kad ir laba when liecība, there's a good testimony in the end, bet tā nav mācība. but it's not a way of teaching. Tā kā lai neviens pozitīvu liecību So no good testimony, nekad neuzdod par mācību draudzē. you cannot make it a doctrine in the church. Šķiries, ja jūs esat draugi, šķiraties. If you are friends, be separated from him. Un ja tu tici, ka tas partneris tev ir no Dieva, And if you believe the other person is from the Lord, ok, I'm okay with that, okay with that, tad lūdzu, pray about it. lai viņš piedzimst no Let augšienes, him born again. top kristīts Let ūdenī, him be baptized with the water, piepildās ar svēto filled with the garu, Holy Spirit. nostiprinās sekošanā Kristu. Let him be strengthened in how he follows the Lord. Un, And ja Dievs if God saka, says ka tev viņš ir jāprec, that you have to marry him, tad apsveic. then I will congratulate you. May I just say something on that briefly? Just there's no dating evangelism in the Bible. Bībelē nav pieminētas Evangelizācijas randiņi. evanģelizācijas randiņas. Jeb arī evanģelizācija caur gultu. Ja tu vari iztulkot. Or evangelism through bed. It's from life. Yeah. Tas nav dzīves piemērs. Yeah. If I am divorced, can I remarry? Ja es esmu šķīries, vai es varu precēties vēlreiz? Jautājums ir, tad pirmais jautājums ir, kāpēc cilvēks ir The šķīries? first question is why are you divorced? Tad ir vai nu laulības pārkāpšana, Maybe adultery, vai nu neticīgais ir pametis šo cilvēku, unbeliever, maybe left the person. vai arī tas, kurš ir šķirts, pats ir vainīgs. Maybe the one who is divorced, maybe it was his fault. Jautājums ir vispār ticīgs, neticīgs, kas tur un kā And the notiek. question is like believer and believer, believer and unbeliever, or how it was. Ticīgs izšķīrās pirms Kristus, They divorced before the Christ, izšķīrās pēc Kristus divorced after the pieņemšanas. Christ. Tur ir dažādi gadījumi. There's different situations. Es teiktu tā, ja tu esi vainīgs pie šķiršanās, I would say if you are responsible for divorce, es nedomāju, ka tu vari meklēt jaunu laulību. I don't think you can look for a new marriage.
Ja tu esi kā cietusī puse, if you are the person who suffered, piemēram, kāds ir pārkāpis laulību, for example, somebody did adultery, tad tev ir tiesības skatīties uz šādu cilvēku kā uz mirušu. then you are able to look on this person as he's dead to you. Jā, es zinu, lūdzu, tic, varbūt man to viņa apakaļ piedod, tam visam ir vieta. I know there is a place for praying for him. Maybe you can bring him back and he Forgive could say, un tā tālāk, forgive you jā. and everything. There's a place for that. Bet ir cilvēki, kas māca, But there are people who are teaching, un es tam nepiekrītu. and I don't accept that. Ka, ja, piemēram, vīrs pārkāp laulību, If man is adulterous, tad sievai jāpaliek kā atraitnē. then wife has to stay single as a widow. Man tas neiet kopā ar Dieva I taisnību. don't see it in God's righteousness. Līdz ar to es nedomāju, ka sievai būtu jācieš līdzīgi kā afrikāņu ciltī, So I don't think that the wife should suffer as some tribe in Africa. kad nomirst namatēvs, When the head, the man of the house dies, tad sieva bērniem un ēzeļiem aprok kopējā kapā. then wife and donkeys and kids, they are buried in the same grave as the man. Man tas ir absurds. It's there's no logic in that. Bet es zinu, ka cilvēki tā māca. But I know people are teaching like that. Bet, protams, tur ir dažādas There's situācijas, different situations, un es ieteiktu dievbijīgu padomdevēju and I would suggest a godly counselor un kopā ar viņu izrunāt šo and go jautājumu. through the situation together with him. Amen. When it's too late to save the marriage. Kad ir par vēlu glābt laulību? Okay, I will add one more question, like there's very close. Es pievienošu vēl vienu jautājumu, kas līdzīgs. Where there is a border when the marriage is falling apart, Kur ir robeža starp to, ka laulība izjūg, when it's enough for us to fight for it, un tur, ka vēl par to var cīnīties, and when we just let it fall apart and we just let it go. un kad ļaut tai izjukt līdz pavisam. The sad thing here Skumjā Bēdīgā, lieta šeit is that things have been let go that far. ir, ka lietas ir nonākušas tik tālu. To answer the first part, is there a place it can go where it's too late? Lai atbildētu pirmo jautājumu, vai ir vieta, kad tas jau ir par tālu, It's never too late for God to work. vēl nekad nav par vēlu, lai Dievs darbotos. However, humans hurt one another. Bet cilvēki sāpina viens otru. And so many situations are so different. Un ir tik daudz situāciju, ka tās viss ir atšķirīgas. And there's he said, she said, all these Ir viņš things. teica, viņa teica, daudz dažādu aspektu. And there could be violence involved. There could be so many things Tur var involved. būt vardarbība iesaistīta, dažādas lietas iesaistītas. And you need godly counsel and wisdom from the leadership God has placed over you. Un ir jābūt dievbijīgiem padomdevējiem no vadības, ko Dievs ir devis tev. I would not throw in the towel. I would not give up. Es nepadotos. And again, it's helping people carry their burdens. Un tas atkal ir par nastu nešanu, palīdzēt. And I have seen the worst situations turned around. Un es esmu redzējis, kā visbriesmīgākās situācijas tiek pilnībā apvērstas. But I've also seen people give up and go on. Bet arī esmu redzējis, ka cilvēki padodas un turpina citādi. I don't judge, Es nenosodu, but trying to do it God's way is best. bet mēģināt to darīt Dieva veidā ir vislabākais. is it possible to forgive unfaithfulness in marriage? Vai ir iespējams piedot neusticību Can it laulībā? be changed? Vai tas var tikt mainīts? And the person adds that now life is like a shadow. There's no taste, no smell, there's no joy in life. Un šis cilvēks saka, ka dzīve tagad ir kā ēna, ka tā nav smaržas, nav prieka, nav garšas. It was foolishness in the youth. Tā bija muļķība jaunībā. Now it's shame. It just sucks the life out of them. Tagad tas ir liels kauns un izsūdz dzīvību. Yeah, so I think it's like
It's hard to understand the question completely. So I Ir think nedaudz maybe you grūti can answer pilnībā from two saprast sides. jautājumu, tāpēc jūs varat atbildēt no divām pusēm. Yeah, maybe the Yeah. person did adultery, maybe the other Vai, person vai towards him tas made the cilvēks adultery. Grēkoja, vai otrs pārkāp laulību? When that precious trust is broken in marriage, I believe the person who broke it is going to hurt. Es ticu, ka tas cilvēks, kurš salauza, nepārkāp uzticību, viņam arī sāp. And let's say it's the wife that her husband has cheated on her, she's going to be really hurt. Piemēram, ja sieva tajā brīdī, kad vīrs pārkāpj laulību, viņa tiks ļoti sāpināta. It's going to be a journey, Tas būs garš ceļš, and it's going to take the wisdom of God, tas prasīs Dieva gudrību, the grace of God, Dieva žēlstību and the healing of the Holy Spirit, un svētā gara dziedināšanu and an understanding. un sapratni. If it's coming from the person who has committed the sin, Ja tas ir cilvēks, kurš nodod uz grēkam, and their wife has forgiven them, un sieva ir viņam piedevusi, but they can't forgive themselves, bet viņš nevar piedot sev pašam, that's an issue in their understanding of the cross. tad ir problēma viņa sapratnē par krustu. And they need to be worked with by their leadership on that. Un tad viņu vadībai un līderībai ir jāstrādā ar viņiem par to. If it is that they believe things in the marriage are just not the same, Ja viņi tic, ka tās lietas laulībā vienkārši nav tādas, kā tās bija, these are all consequences of the sin. tās ir grēka sekas. And it takes time for things to heal, Un tas prasa laiku, lai lietas sadzītu. especially precious things that have been broken. It īpaši vērtīgas lietas, ka tās salūst. Have you? I don't know. Bet īsa atbilde ir iespējams piedot. The short answer is it is possible to forgive. We finished this big topic about divorce Mēs and these pabeidzām šo lielo sadaļu par laulības šķiršanu and hardships in their marriage. un grūtībām laulībā. I think it's a good moment where maybe you can pray for Man liekas, ir labs those brīdis, kur couples var lūgt. and just pray for those who are really struggling in this moment. Lūgt par tiem, kas tiešām cīnās šobrīd laulībā. Okay. I just want to say that God loves you, Es vienkārši gribu teikt, ka Dievs tevi mīl. and He knows the beginning from the end, Un viņš zina gan iesākumu, gan beigas. and there's grace available for it all. Un ir pieejama žēlstība par to visu. And just I'm going to pray that you put everything in God's hands in this. Un es gribu lūgt, lai jūs vienmēr visu ieliek Dieva rokās vienmēr. Heavenly Father, Debes Tēvs, we thank you for marriage. mēs te paskatāmies par laulību. And we thank you for the wonderful gift of marriage. Mēs paskatāmies par brīnišķīgo dāvanu, kas ir laulība. For all the husbands that are listening, Un visiem vīriem, kas klausās, and for all the wives. un sievām, And these couples, šiem pāriem, where two became one, kur divi kļuva par vienu. I pray a blessing upon them. Es lūdzu par svētību par viņiem, Where any of them lack wisdom, kur kādam no viņiem trūks gudrības. I pray they will ask you for a father. Es lūdzu, ka viņi jautā tev, Tēvs, Where any of them need guidance, kur kādam nepieciešama padomi. I pray to take advantage of the guidance you provided with the shepherds you've given. Es lūdzu, ka viņi paklaus tai vadībai, ko tu esi viņiem devis caur saviem ganiem. Where there's brokenness, I pray for healing. Kur tur ir salauztības, lūdzu dziedināšanu. Because God, you heal the broken heart and you bind the wound. Jo Dievs, tu sadziedē tos, kas ir salauzti. Where there's hopelessness, Kur ir bezcerība. I pray, Lord Jesus, you will give them hope right now. Tur es lūdzu, Jēzus, ka tu šobrīd ievies cerību. Where there's unforgiveness, Kur ir nepiedošana. I pray, Holy Spirit, come and help them forgive. Es lūdzu, Svētais Gars nāc un palīdz viņiem piedot. Help them see the work of the cross. Palīdz viņiem redzēt to darbu, kas izdarīts pie krusta. Which one of us could stand if our sin was held against us? Kurš varētu nostāvēt, ja mūsu grēks tiktu vērsts pret mums? That we could see from Jesus' perspective, Lai mēs varētu redzēt no Jēzus perspektīvas, where he said, forgive them, Father, kur viņš teica, piedod viņiem, Tēvs, for they do not know what they do. jo viņi nezina, ko viņi dara.
We thank you that there's forgiveness available. Mēs tev paskāmies, ka ir piedošana, kas ir pieejama. And I pray for each and every person listening, single and married. Un es lūdzu par visiem, kas klausās vieni vai precējušies. God's design of marriage is beautiful. Ka Dieva plāns laulībai, tas ir skaists. And seek Him with all your will and heart for a successful, godly marriage. Un meklējiet viņu ar visu savu gribu, ar visu savu prātu, veiksmīgai laulībai. May God bless you all the days of your life. Lai Dievs svētī jūs katru mūžu dienu. In Jesus' name, amen. Jēzus vārdā. Amen. Amen. And let's finish with the last section. Noslēgsim ar pēdējo sadaļu. Something fun. Kaut kas jautrs. Questions from the singles. Jautājumi no tiem, kas nav attiecībās. So the first thing is there a good side of the marriage after all these questions? Vai pēc visiem šiem jautājumiem ir laulība arī labā puse? Because unmarried people can hear so many problems that married people go through. Jo neprecējušies cilvēki var dzirdēt tik daudz problēmu, kam iet cauri tie, kas precējušies. Ja drīkst. Quickly. Ja drīkst. If I can. Es par jebkuru lietu. About everything. Ieteikt, iegūt. First of all, I will suggest ne pasaulīgi, to get not worldly, ne filozofiski, not philosophical, un pat ne neveiksmīgi ticīgo viedokli. Not even not good opinion from believers, bet iegūsti skatījumu no Dieva vārda. To get the view on things from the Word of God. Laulība ir laba. Marriage is good. Tai vajadzīga Dieva gudrība. God's wisdom is needed there. Un es atvainojos neprecētiem. And sorry to the single ones. Visu precēto vārdā. In the name of all those who are married. Ka mēs reizēm samaitājām jūsu viedokli par laulībām. That sometimes we corrupt your opinion about the marriage. Un laupam jums drosmi pēc tā. And we steal your courage towards it. Tas nav pareizi. It's not right. Laulība ir super. Marriage is fantastic thing. Un tās benefits uzskaitīt pārāk gari būs atbildēt. And it will be too long of an answer to write down all the benefits of a marriage. The benefits outweigh totally all the bad stuff. The good stuff outweighs the bad stuff. Tās labās lietas, tas ir milzīgs pārsvars pār slikto. And yeah, marriage is wonderful. Un laulība tā ir fantastiska. Not everybody will marry. Ne visi apprecēsies. But if God puts the desire on your heart to marry, bet ja Dievs ieliek to vēlmi sirdī apprecēties, He has your spouse waiting for you. Viņam ir otrs cilvēks sagatavots tev. Knowing everything. Zinot visu. Would you have remained single in the beginning or be married? Vai jūs labāk būtu palikuši vieni, pirms jūs apprecējāties, vai apprecētos viens? The wife is watching now. Sieva tagad skatās. Too naked question. Yeah, I know. Knowing what I know. Zinot, ko es zinu. And God makes me look good. Trust me. Dievs man liek izskatīties labi, ticiet man. I wouldn't swap it for the world. Es nekad dzīvē to nemainītu. It's hard to put into words. To ir grūti ieteikt vārdos. Marriage done God's way. Bet laulība, kas ir tiek balstīta uz Dievu. Amazing thing. Tā ir brīnišķīga lieta. And I would encourage people. Un es gribu iedrošināt cilvēkus. By saying this to you. Sakot šo. Marriage is good. Laulība ir laba. How important is attraction when you start relationships, in the relationships and in marriage? Cik svarīga ir fiziskais aspekts, pievilcība pirms attiecībās un tad, kad jau ir laulība? Very. Ļoti. Es piebilstu. I will add. Kamēr tu esi jauns, when you're young, tu vairāk varbūt spied uz ārējām kvalitātēm. You are looking more on the outward qualities. Bet jo vairāk tu nobriest, the more mature you are. Tu novērtē iekšējās kvalitātes. You are valuing the inward qualities of the person. Bet tas nenozīmē, but it doesn't mean ka tavai elpai ir jābūt tādai. That your breath should stink. Ka tu uzpūt uz sienu. That when you blow on the wall, tu nolobas krāsu. The paint
paint like peels off. Tas pats ir par matiem un About the hair mazgāšanos and washing yourself un and vispār. everything else. Es tā spriežu, jā. That's what I think. I'm going to add one question from my side. Es pievienošu jautājumu arī no sevis. Many people say God told me to marry that person. Daudz saka, Dievs man teica, lai es to personu apratu. How important is attraction? Cik svarīga ir pievilcība? Or there's that word like God told me, and there's no attraction, for example. Okay. Un, kur Dievs man saka, kur viņi saka, Dievs man teica, bet tur nav saiknes. Okay. Pievilcības. Jā. Abraham, Isaac. Isaac was a promise to Abraham. Dieva solījums Ābrahamam. It was where God was going to bless him Tas bija, ka Dievs viņu svētīs. if he did it God's way. Un ka viņš to darīs Dieva ceļā, Dieva But he veidā. decided to do his own way. Bet tad viņš nolēma iet savu ceļu. Īzaks tieši. Īzāks. And then Ishmael. Un par Išmēlu. And so when we do it God's way, Tad, kad mēs darām lietas tā, kā Dievs vēlas, we will be attracted to them and know it in the right way. mēs būsim pievilcīgi pareizajā veidā. There will be a spiritual confirmation, Tur būs garīgi apstiprinājumi, but we'll also be attracted to them. bet mums arī viņi būs pievilcīgi. And I've seen many people say, God told me, Un es esmu redzējis daudz cilvēku, kas saka, Dievs man teica, but it's been an Ishmael, not an Isaac. bet tas ir bijis Išmēls, nevis Īzāks. And so the Isaac is the blessing, Īzāks ir tā svētība. doing it God's way. Dari Dieva veidā. Yeah. Es gribu piebilst, pamatojoties uz rakstiem. I want to add, based on the scripture, Gan ebreji, gan kristiešu tēvs ir Abrahams. Hebrew father, Christian father is Abraham. Un raksts mums runā par Abrahama And svētību. scripture speaks to us about the blessing of Abraham. Un viena no Abrahama svētībām bija, And one of the blessings of the Abraham, kad viņš sūtīja savu kalpu meklēt līgavu that savam he dēlam. sent his servant to look for a bride for his son. Šis Dievs noved šo kalpu pie Rebekas. And God brought this servant to Rebecca. Un tur ir rakstīts, ka jaunava bija ļoti skaista. And it is written that this virgin, she was very beautiful. Tad tas standarts būtu, kad ir jaunavīgs cilvēks savā būtībā, There's a young person, jaunavība there's a virgin un skaists virģin. Ja? and beautiful virgin, Saskaņā ar rakstiem. based on the scripture. Nu, ja kaut kam ir gadījies savādāk, If somebody had something else, tad lai Dievs tev palīdz may God iemīlēt. help you to Visu fall in pārējo. love with everything else. Jā, bet pēc Dieva vārda es redzu tā. But based on the word of God, I see like that. Should one, before marrying, consider if he or she would be capable to carry the burdens of the other? Vai pirms laulības ir vērts apsvērt, vai viņš vai viņa būs spējīgs nest otra nastas? I think one of the biggest dangers when you start dating somebody Man liekas, viena no lielākajām briesmām, tad, kad sāk iet uz randiņiem. if you look for weaknesses, you're going to find them. Ja jūs sākat meklēt vājās vietas, jūs tās atradīsiet. If the Holy Spirit has led you to this person and God has confirmed it in your heart, Ja svētais gars jūs vadīs pie šī cilvēka un Dievs to ir apstiprinājis savā sirdī, you'll have strengths and weaknesses, and so will your wife to be. jo tev būs gan savas stiprās puses, gan vājās, un tāpat arī tavai sievai topošajai. You might have a bit of baggage, Varbūt tev ir sava bagāža, but as two become one, bet kad divi kļūst par vienu, you know, your weaknesses, your wife's strengths will make up for, and vice versa. tavās vājībās tava sieva būs spēcīga un arī otrādi. And we'd have to trust God to make us the best husbands we can be or the best wives we can be. Ir jāuzticas Dievam, ka Viņš mūs darīs par labākiem vīriem, kādi mēs varam būt, vai labākajām sievām, kādas varam būt. Es parasti cilvēkiem iesaku vienu tādu lietu svarīgu. I usually encourage one thing to people. Tas, ka divi ticīgi cilvēki ir ticīgi un grib precēties, vēl neko The nenozīmē. fact that two believers want to get married, it doesn't mean anything. Es iedrošinu cilvēkiem skatīties, lai gan vīrietim, gan sievietei I encourage the man and the woman būtu kalpotāja sirds. to look for a servant's heart. Jo, ja viņiem abiem būs kalpotāja If they sirds, both will have servant's heart,
tad es ticu, ka primāri Dievs tomēr tā kā vīram dos aicinājumu. I believe primarily, the husband will receive the calling. Varbūt ne ekskluzīvi, Not exclusive, bet primāri. but primarily. Un sievai vajadzētu būt labam palīgam viņai šajā aicinājumā. And woman should be a good helper in this calling. Un es esmu redzējis tik daudz ticīgos, And I have seen so many believers kur vīram ir aicinājums, where man has the calling, bet viss, ko gribēja sieva, ir ģimene, but the only thing that the woman wanted was family. 1-2 bērni, 1, 2 kids, suns, kaķis, dog, cat, sociālā drošība. social security. Viss, ko no Dieva var dabūt šajā dzīvē. Everything you can get from God in this life. Un Pāvils par šādiem cilvēkiem saka, But Paul says about these people, ka tie ir visnožēlamākie cilvēki pasaulē. they are The most pity. the most pitiful people in the world. Jā, viņi ticīgie, They're viņi believers. negrēko, They don't sin, bet viņi ir the most visnožēlamākie but they are cilvēki. pitiful people. Tāpēc vajag cilvēkiem, kam ir kalpotāja sirds. So we need somebody who has servant's heart. Vienalga, kur viņi ieliec, viņam ir kalpa sirds. Doesn't matter where, but he has a servant's heart. Un tad, lai kuru Dievs nesaukt vienu vai otru, And doesn't matter where God will call one or the other person. viņiem noklusējumi iestatījumos And by default, būs ielikt kalpošana. they will have this servant attitude. Tas ir pilnīgi cits visums That's a different universe. un stipri atvieglo lietas. It really helps. And guys and girls, you know, make sure they love Jesus and hunger after Jesus. Puiši un meitenes pārliecinieties, ka viņi ir izsalkuši priekš Jēzus un dzenas viņam pakaļ. If I'm introvert, should I look in a relationship someone who is also introvert? Ja es esmu introverts, vai man attiecībās jāskatās kādu, kas arī ir introverts, Not necessarily. nav noteikts. He's an extrovert. Viņš ir ekstraverts, I'm an introvert. es esmu introverts. Okay. And it works, the balance is there. Un tas strādā, ir balans. Pasaulē tagad ir moderni dalīt introverts, ekstraverts, holeriķis, It's sangvīniķis, modern now in the world to say like extrovert, introvert, pesimists, optimists, pessimism, safīrs, zelts, bronza, sapphire, gold, like bronze, like ir miesas darbi there's works of flesh un ir gara augļi. and there's fruit of the spirit. Yeah. Viss. That's it. What is the age when you can start dating? Kas ir Most tas likely to you. vecums, kad var sākt veidot attiecības? 11. Depends on the context of date. Piemēram, For example, ja 10-gadīgs dēls mans, Atkarīgs no vecuma. if my 10-year-old son, gribētu uzaicināt kaimiņu sēdz 9-gadīgo Anniņu if would like to invite my neighbor, 9 years old Anna, uz bumbiņām, to play balls, lai notiek. let it happen, Bet nejokojoties, but without joking around. personai jābūt daudz maz pieaugušam, The person should be grown up enough, un nevienmēr tas atspoguļojās vecuma but ciparos. not always you can see that in the number of your age. Tu vari sastapt 18-gadīgu You jaunekli, can meet someone who is 18 years old, kuram ir 35-gadnieki vīri stāji. who is standing like a 35-year-old man. Un gribat ticat, gribat neticat. And believe it or not, Es esmu sastaps cilvēku, kas 70 gados I have met a person who is 70 years old, sēž uz kakla 90-gadīgai mātei. sits on the shoulders of a 90-year-old mom. Tā kā kaut kā tā. So it can happen like that. Okay, and the last question. Pēdējais jautājums. How to understand if the other person, like if he is the correct person to create family with? Kā saprast, ka otrs cilvēks ir īstais, ar kuru veido ģimeni? Spīdoša gaisma no debesīm. Pauls saka. Erceņģeļa balss, Voice of the angels. bazona Archangel. skaņa, Yeah, there's the sound of a trumpet. tāds sabrīnojums mirdzums ap šo cilvēku. There's like a glow around this person. Degošais krūms, Yeah, burning bush, pravietiska norāde, prophetic utterance.
Apustuļi uzliek rokas. Apostles lay their hands. Es esmu noguris, tāpēc es jokojos, Paul, please. I'm tired, that's why I'm joking. Again, I come back to this, and I'm sure people are thinking, and maybe some pastors, oh my dear, he's giving us so much work to do. Es atkal atgriežos pie šī, varbūt kādi mācītāji teiks, viņš atkal man dod tik daudz darba, ko darīt. But I think if you create the culture in your young people all the way up, Bet man liekas, ja jūs radat to kultūru savos jaunajos, that you do need advice in these areas. ka jums vajag padomu šajās jomās. Emotion is a strange thing. Un emocijas ir ļoti dīvaina lieta. People can rush in and buy something and then regret buying it. Cilvēki var kaut ko steigā nopirkt un tad nožēlot, ka to nopirkuši. And they get what's known as buyer's guilt, and they think, oh no. Un tad ir tāda lieta, ko sauc par pircēja vainas apziņu, un tad viņiem liekas, ak, nē. And marriage is a different thing. Un laulība ir citāda. And we can say they're saved and everything else, and we can hope that they will meet the mark. Un viņi var būt glābti, un mēs varam cerēt, ka viņi sasniegs to latiņu. And a wise man said recently, the butterflies in your stomach is not the Holy Spirit. Un kāds gudrs vīrs nesen teica, ka tie tauriņu vēdrā tas var nebūt svētais gars. So I think there's clarity on what a man should be and what a woman should be when they're ready to get married. Man liekas, ir ļoti skaidrs, kas rakstos, kas ir vīrs un kādai jābūt sievai, kad stājas laulībā. And it's not a perfect person, obviously. Un tā, protams, nav perfektā persona. And your pastor and your spiritual leaders will guide you and help you on those things, and I think it's good to seek their advice. Un jūsu garīgie līderi un mācītājs, viņš palīdzēs un ir labi meklēt padomu. Yeah. I'm sorry, I've missed one question. Es palieku garām vienu jautājumu. But it's very good, very connected with this last one. Bet tas labi savienojas ar šo pēdējo. Would it be good or limiting for a person to think how the future husband or wife should look like? Vai tas ir labi vai limitējoši iztēloties, kā nākotnes vīram vai sievai jāizskatās? Well, that's going to come down to, what we think someone should look like and act like and be like. If it's coming out of scripture, it can be a healthy thing. Ja tas kā tam cilvēkam jāizskatās vai kā viņš uzvedas, ja tas nāk no rakstiem, tad tā var būt veselīga lieta. They're obviously going to be influenced by the teaching at their church and the wisdom of their leaders over the years and parents. Un tur būs arī vecāku ietekme un garīgo līderu mācītāju ietekme. So there's the basic things that you should accept. Bet tādas parastās lietas, kas būtu jāpieņem. A servant's heart. Ir kalpa sirds. Obviously saved. Glābts. Someone who loves Jesus. Kāds, kas mīl Jēzu. Who's seeking after the Lord. Kurš meklē to kungu. And then it comes down to, after that, blonde hair, no hair, tall, small. Pēc tā jau tās lietas gari mati, nav matu. But your expectation should be a certain thing. Bet tavam sagaidīšanām vajadzētu būt kaut kam a standard, a biblical standard. Standartam, tam vajadzētu būt bibliskam standartam. Es vēl gribu, es pieļauju, ka es saprotu no kāpēc ir šāds jautājums. I understand why there is a question like this. Bija stipra mācība gadu atpakaļ. Years ago there was a big teaching. No harizmātiskas kustības, from charismatic movement, kur daudz labas lietas notika. Many good things happened. Apraksti visu pēc kā tu lūdzi. Write down everything you're praying for. Līdz pēdējam sīkumam. To the smallest detail. Tad tu toču un Dievs tev to iedos. Then God will give you exactly that. Ņemot vērā ticības spēku, var tā notikt. And by the power of the faith, it can happen. Bet es vienmēr esmu piegājis pilnīgi no cita gala. I always have looked at these things from the other side. Visos savos ceļos domā uz to kungu. In all of your ways, think on the Lord. Un ja jau es domāju, ja es pats reizēm nevaru izvēlēties, ko šodien ēst vai kur braukt. If I can't choose where to go, what to eat today. Vai tad nebūtu tikai gudri paļauties man uz kungu? Wouldn't it be wise for me to trust on the Lord? Ka viņš man iedos tieši to, kas man ir vajadzīgs. That he gives me exactly what I need. Un bija tāda multena Ratatouille. There was a cartoon Ratatouille.
Un tur tas ēdiena kritiķis teica vienu frāzi. And the critique of the food there said, Pārsteidz mani. amaze me, surprise me. Tas ir tas, kā es gribētu, lai Dievs iedod cilvēkam līgavu. This is how I would like God to give bride to a man. Mani pārsteidza. I was surprised Wow. Pozitīvi. positively. Well, Proverbs 3, 5 and 6. Psalma pamācības 3:6. Yeah. Trust in the Lord with all your heart. Paļaujies to kungu Don't, ar visu savu sirdi. don't lean on your or the world's understanding. Nepaļaujies uz pasaules sapratni. In all your ways, acknowledge God in this, Visos savos ceļos meklē to kungu. and you'll be surprised where you end up. Un tad jūs pārsteigts no tā, kur nonāc. It's true. Amen. Amen. We did the questions. Congratulations. Amen. Hallelujah! Maybe you finish with the prayer, especially for the Noslēgsim single lūkšanu. ones. Ir īpaši par tiem, kam vēl nav otra pusīte. Ir īpaši pēc 2 kritieniem. After 2 falls. Yeah. What a sacrifice. Third time lucky. Dievs tās, Heavenly Father, paldies Tev, kungs, par ikvienu. Un, kungs, lai arī mūsu smaidi neliekās kādam vieglprātīgi. Tēvs, Tu zini, kam cilvēku bērni iet cauri. Tu zini cilvēku sirds vājības. Tu zini arī cilvēku sirds stiprās puses. Debes Tēvs, palīdz ikvienam, ikvienai. Tieši tajā situācijā un apstākļos, kur viņš vai viņa atrodas. Tēvs, mēs pazemīgi lūdzam žēlastību. Gan neprecētiem, gan precētiem, gan šķirtiem, pieņemtiem, atraidītiem, sāpinātiem, saprastiem, pārprastiem. Un mēs Tev pateicamies, kungs, ka ir kāda lielāka taisnība, ir kāda lielāka patiesība, kas ir daudz lielāka par cilvēku taisnību, tiesībām un mīlestību. Tas esi Tu, kungs. Un Tēvs, es novēlu ikvienam, kaut viņš iegūtu savos pārdzīvojumos. Pirmkārt, tādu mieru no Tevis, kad viņš var pateikt, ka Tu esi mans kungs, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Tēvs, lai nāk pārklājās miers un Jēzus Kristus vārdā. Viss, ko demoniskie postītāji kukaiņi ir ārdījuši, Jēzus vārdā, lai tas top saistīts, Sātan savāc savas sliktās lietas un vācies projām no šo cilvēku dzīves. Un, kungs, mēs runājam Tavu svētību, dzīvību, sakārtošanu un žēlastību, apelējot un saucot pie Tavas labās sirds un pie Taviem apsolījumiem. Bet ne mūsu prāts, lai notiek, bet lai notiek vienmēr Tavs prāts. Jēzus vārdā, āmen.